Chairman w'entebe y'okubanza owa Kenkombe yashobora nkumara obwire bwingi batura bari omu mwirima kandi baine n'ekizibu ky'abantu okubitira omu tawuni bakabareeta Kenkombe. Amashanyarazi twine ekizibu bitira abantu omu tawuni babareeta habwo tutagira amashanyarazi habwo kugira omwirima konka niteekateeka obu twagira amashanyarazi buli kimwe kyona twakaza kubagye omwanya gwaza kuhweza gwaza kurugamu ebizibu twaza kukora izima rukari n'omwami President Museveni. Omwe abantu abo twagambaho nabo Orishaba Farida yashobora ngu nabo barabe bafuna amashanyarazi enguuto nizeetagwa kukorwa hamwe n'amarwariro amashomero gakateekwa omu rw'emigina. Amashanyarazi namba yo kubanza amarwariro nk'oku nabagambira ngu ndi omushaho amashomero actually twine ishomero rya gavumenti mwanya gwito oyihiremu demo eyakakoba hamwe na n'omubaraks. Robert Rukari omunyeshengero wa Mbarara City North yashaba abantu kugumisiriza obu yabareetera transformers ngu n'amashanyarazi naza gareeta nk'oku yabaraganise kandi ngu egi n'entandikiro y'entunguuka. Rukari yabareeta amashanyarazi abantu batunguuka nimari eva yani batumanya amaduuka gaaha mukamuha ekizimbe rwesi yaza kweyongyera ni wano okuze okuza n'obukembe akora kasi yaza kuhinduka aha ekimuronde aho kutapevas abantu bishe batama niyo tunguke tugambaho then yenshakare nanagambireho tugamba by'emahanga. Omwe aha minyeeto yashobora ngu Kenkombe batwire biine ekizibu ky'okwerinda bibi kandi ngu bizinesi zaabo zibe zitari kugyenda gye aha bw'omwirima. Twine obutatambuza gy'emirimo yitu ahabw'okubura amashanyarazi kandi kitureetera bizinesi ziitu zaguma ziri hansi munonga kandi ekindi kitureetera twaguma tutadevelopingire omu tukukora byona nambwe noweka rebashe yazo wayusi nashemererwa munonga. Abandi bantu baireka okushemererwa ahabw'okugira ngu Honorable Rukari yabijuka okugerageranisa n'abanyeshengero nibabiha ebishuba babasiga omu mwirima. Twashemererwa Honorable kureetera amashanyarazi akwata twine ekizibu ky'amashanyarazi ow'irima twine ekizibu aba MP abokutubiiha hatwagera omuntu owatuheereza amazima g'okuyaturaganisa omusanga kiba ekyakozire kandi agafa amashanyarazi. Yategeka yatwa amashanyarazi ahabw'eki tukuhagirungisha nituba tutamukiitinga wona bantu mwena mwije mumuteerere because at least niwe yatwiha omu mwirima. Engineer Tumwine Naboth yashobora amaani ga transformers ezi kandi yagira ngu niziza kuba niziheereza ekyaro kyona. 11 kV stroke 50 kVA amaani gayo nigabaasa ekyaro mbwenu mubu wakwata ekyaro ekyo kakirinda nakiri ekitwasoma etwareeta aba batuuze boona nebasapurayinga as long as twateekaho 3 phase because ni 3 phase meaning arikwenda kwosya nayosa arikwenda kuteekaho nekyoma onga ntwingareginga bakwenda ebyoma by'omwana naki kandi kugira yabo. Gashakwa Susan ari n'omukisa aha bwa West.